ул киемгәндер. Дидем, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Сиситеп, һәр җирдә дә бер төрле хуш ис аңлуын. Исле муа сөрткән икән дөнья, дидем. Бәйрәм бүген. Бер теләнчене кочаклашкан күреп бер бай белән күңелен эшкәргән. Дидем, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Яр башыннан тыңладым мин бер суын дулкыннарын. Сөйләшәләр үзара. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Тыңладым әкрен генә искәндә бәйрәм көшелен. Ансы да сөйли тагын. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Габдулла Тукай, Карлыгач. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын оя итте минем сөйгән Карлыгачым. Ул көн буе авызы белән балчык ташый, балчык белән матур итеп оя ясый. Күп эшләде иренмичә, бара-бара чыгарды ул матур балалар да. Ашыксалар Карлыгачның балалары, чебен-черки тотып кайта аналары. Карлыгачы, ямсыз озын кара төндә, каты йоклый оясында, алмый тын да. Бер канатының астына тыга башын, уянмый ул, бөтен кеше тавышлансын, күк күкрәсен, ялтыр килсен яшен. Ни булса да, бардадыр аның өчен, уянмый ул, селкетми дә борын өчен. Хәерле көн, кадерле дуслар. Исәнмесез, хөрмәтле шигърият сөючеләр, Казанлылар, баш калабыз кунаклары. Бәйрәмебезне Паркат җыры белән Казан шәһәренең 5нче гимназиясе 2нче Б сыйныфы укучысы Вахитов Арслан Һәм Шаян ТВ балалар телеканалының алып баручылары Мәрьям Җаббарова, Ислам Хәйдәров, Алия Сабирҗанова башлап җибәрде. Бүген һәр татар кешесе өчен изге бәйрәм. Сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 135 ел. Туган тел көне, шигърият бәйрәме. Һәр елдагыча бүген дә Казаныбызның нәкъ үзәгендә бөек шагыйребез Габдулла Тукай һәйкәле каршында җыйналдык. Бу мәйдан халкыбыз өчен аеруча якын, чөнки ел сайын монда Тукай кайта. Бөек шагыйребезнең җырлары, шигырьләре яңгырый. Ә хәзер сөекле шагыйребезнең һәйкәленә чәчәкләр салыйк.
хәзер бәйрәмебезне ачып җибәрү һәм сәламләү өчен сәхнәгә Татарстан Язучылар берлеге рәисе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Татарстанның халык шагыйре Рәкаил Зайдулланы чакырабыз. Hürmetli canlılık, beyram bilen sizi tebrik etsem. Büyük aziz şairimizin bugün tuğan günü. O, şimdi 100 yıldan artık bizim Tatar milleti tutup duran, inşallah gelecekte de şolay bulur. Bu birgelik, tatlı kıyal sıman, kımır karurmanın kişkende, kılgalıyla sıngı sunuşunda anı sarkıtı demişkendir. Bu birgelik, Sıngı ümit gibi divarlardan düşman ütkende Kıl şerifinin sıng oranı bulup ul bizge de kilip jitkendir. Çın Tatarının bilemesi bugün tuğan dil ul mine şul vatan Sıngı kini bulup sürülemde Tanı bulup yanadan atam Yollara vur biz barabız ali İskek ile gülep karurman Yürek yarılırlık yaptı haber ufuklarla ama barsıman. Zanlarını bozup zulümine, sıngı sınav, sıngı in. Yazgı taşı bulup kuzgalırız, bir yıdırık bulup toplanırız. Biz birge deyip, birge, in. Beyran, kendi bizden tağımı şartlı vakıga yıl sayın Tukay ismindeki premiler tapşırу. Bugünkü bıyılgı laureatlarını ilan eder için min hazır Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Vasil Şakraziyev'ni çakıram. I tuğan tel, i matur tel, etkemen kemden tili. Hayırlı gün, hürmetli vatandaşlar. Sizni bugün tuğan günü büyük şahsımız Toqayımızın doğuna %35 yıl bilen tebrik etem. Her birimizge sağlık selametlik dileyim. Bilesizmi, halktan da bugün irte tangdan başlap bütün dünyada Toqayımızga rahmetli bulup, anı okuyuz, qarayız, tanlayız. Sankt-Peterburg, Moskva, Qozan, Çelebi, Astrakhan, Türkiye'de, Kazakistan'da hem bütün şehirlerde, ülkelerde koyulgan Toqay'nın heykellerine, büyüslerine koyup, anın ismini yutatırgan mekteplerde halktan da zorlap, iske alıp, ümit bilen, şiirler okuna tügül, bir-birimizge rahmetli bulup, tağın, uzak yaşap milletimizni, tilimizni birge saqlaw turunda da, alıp baru turunda da işler qılabız. Mine bugün Qozanımızda, merkezimiz Qozanda irte tangdan başlap, şuşu şaralar öte, Ali yamağına Orça rayonundan qayttık, hem anda indi özümüzün prezidentimiz Rüstem Nurgulevich Qo'lostida bir neçe şara ötdi. Toqayımızını iske çürüp, heykellerine çiçekler salıp, ul yürgen yerlerde Qorab muzeylarında işraşıp, geri Qozonga qayttık, elanda şaralar devam etti, hem indi işraşı mında da. Qalqtan da Toqay degende, millet degende, eni tili degende, bizning için dünya ko'lamida sevilib yaşayan 8 milyon Tatar için bu en mühim, en kerak bayramlarning birisi. Eğer de özümüz Toqayımız bilan gururlanıp, milletimizni saqlab qolib, dinimiz, urf-odatlarimiz, milli kiyimlarimiz, özümüzning bayramlarimiz için şan atıp, özümüzning ruhni ko'tarib olg'a borsak, biz mangilik millet bo'lurmiz. Şuna göre indi mine bugün halktan da Toqay degende, büyük şahsımız degende, tağın zor vakiga ul halktan da devlet premisi, laureatların ilan etu hem alarını tapşırı. 55 yıllık birinci tapkar Qozonda Toqay devlet premisi bergen vakitte biz aytamiz endi eng birinchi bo'lib alıngan şahslarımız ul yazuvchi Ahmet Feyzi, kompozitorlar Farid Yarulin, Najib Jiganov,
режиссер Харис Якупов, Лутфулла Фаттахов, Анас Тумашев, режиссер Шарияздан Сарымсақов, театр артистлары Халил Абжалилов, Фатих Калбарисов, Осия Хайруллина, опера жырчысы Нияз Давутов, бұлар енді ең бірінші біздің лауреат алған шайсыларыбыз. Ел сайын иғлан етеміз, ел сайын нәтиже ясайбыз һәм зурлап шушы сәхнәләргә шығартырып, аларға Тукай исемдәге дәүләт премиясын тапшырабыз. Бүген инде ағымдағы елда Тукай премиясын тапшыру милләтебез өчен мәртәбәле тагын бір шара булып тора. Хәзер инде рәхим итсәгез, мен шушы бөек шәхесләрне иғлан итәр идем. Факил Миннехамәт улы Сафин, Саташып атқан таң, роман трилогиясы һәм Гүлҗиһан повесте өчен. Фидания Нургаяз кызы Нуруллина, сәхнәдә Көрпинә, Айсылу, Мәрфуға, Мәстүрә, Шешек, Саҗидә, Йылдыз, Илфүзә, Мөршидә, Люция кебек күренекле хатын-кыз образларын тудырган өчен алкышлар. Григорий Львович Эйдинов, «Нефть һәм заман», Казан альбомы, татар әкиятләре дөньясы, Казан серләре графика сериялары һәм татар дөньясы китабын бизәгән өчен. Каттан да әйдәгез җәмәгать, чын күңелдән шушы безнең лауреатларга, җиңүчеләргә рәхмәтләребезне белдереп, алкышлар аша һәрберебезгә җиткерик. Һәм инде бүген кич белән Муса Җәлил исемендәге опера балет театрында шушы премиялары президентыбыз ягыннан, Рөстәм Нургаев ягыннан тапшыру булачак, зур бәйрәм булачак. Хәзергә бәйрәмне дәвам итәбез һәм үзебезнең лауреатларга микрофоннарны бирәбез. Hürmetli milletlerçiler, hürmetli tomoshachilar. Bugün bizim bek sevinçli gün. Men mana shu kunda benim ijodyma beya bergan, meni shu martabali bo'lakka taqdim etgan Sho'lda yashovchi qarindoshlarimni, Sho'l yoshlar bo'lagini, Tatariston yoshlar birligi idorasini, Tatariston prezidenti qoshimidagi Abdulla To'qay ismidagi premyer komissiyasi a'zolarına benim ijodimni qo'llagani uchun zo'r rahmat aytaman. To'qay bizning ruhiy moyog'imiz, Tataristonimiz sheshak otsin, illi tilli bo'lib, ming yilliklar davomida To'qay ruhi bilan yasharga yozsin bizga. Zo'r rahmat. Hürmetli tamaşaçılar, hemmenizni de bugünkü zor bayram bilen şın ko'nglimdan kutlayım. Mening uchun bugun eng shodliqli kun. Respublikamızning yetakchiligi tarafından bu bayram kunida büyük şair Abdulla To'qay ismini yurtgan davlat ulagi alu mening ijodyma zo'r g'ururlik. Шулай ук Галескар Камал театры коллективы ішінде бұл зор мәртәбә. Сізні тағын бір қат зор бәйрәм білән шын көңілімнән құтлыйм. Дорогие друзья, то, что я
буду говорить на русском языке, это, наверное, еще одно подтверждение тому, что Тукай, его жизнь и творчество интересно не только татарскому народу, но и каждому человеку другой национальности, который считает себя культурным человеком. Я очень благодарен комитету по тукайским премиям Рустему Нургалевичу лично за высокую оценку моего скромного, наверное, труда. Но высокое звание лауреата Тукайской премии обязывает нести это звание с честью и достоинством и будет являться стимулом для дальнейшего творчества. Спасибо. Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенең яңа лауреатларын ихлас күңелдән котлыйбыз.